U svakom momentu se možemo vratiti na prodaju pritiskom dugme prodaja u gornjem levom ćošku. Da bismo nešto prodali, prvi način pretraga. Kucanjem naziva ili dela naziva dobit ćemo spisak svih proizvoda koji taj deo sadrže, možemo kliknuti na njega ili pritisnuti Enter na tastaturi, proizvod će biti dodat na spisak. Da bismo završili račun, pritiskamo način plaćanja, u ovom slučaju gotovina. I račun je izdat. Drugi način je korišćenje tastature ili korišćenje liste. Tastatura se koristi za kucanje šifara. Ukoliko otkucamo šifru proizvoda koji želimo, taster OK, dobit ćemo taj isti proizvod na računu. Lista će pokazati spisak svih artikala koji se nalaze u memoriji i onda ih možemo odabrati prostim klikom. Ukoliko kliknemo više puta, dodat ćemo veću količinu proizvoda na račun. Ukoliko želimo da prepravimo količinu, pritisnut ćemo proizvod, odabrati opciju količina i uneti ispravnu količinu. Takođe, možemo dati popust 10%, ili ukoliko je u pitanju neka usluga koja nema fiksnu cenu, možemo direktno uneti cenu i nakon toga završiti račun. U ovom slučaju pritisak dugme kartica za platnu karticu.